Keblai pi barang iprian subai pi cukup tuk kubor mentaka janmit cuawan pa si kubor ki babnya ini pet cuai kimat berkongsan. Syapan sangnya cuai sipor baru artli ki dorbar jong keri tat haduk la syai kesni hadien balami ki jing persyajur halor ke jing kren nong elam keseng kongres Rahul Gandhi nong ba London halor ke jing kasen syar pajba hapo ri India. Lejuri ulam pang ke ying dorbar tau ang jelam kelaya ya ke ying dorbar ke batmai New Shillong Township. Kesenong mukro kedan bej hapo upu usam ke jelam kelaya ong sembut menteri rangba ke jelah ba Preston Tensong. Bat tau kana sa kenau pateng paket keri India da ke bajab atlet Krusnam Oscar. Ki kubor ki babnya kebentak baar jong ke kedorbar mang tengka mentakasni kalau sedang hapdeng ke jingken hoy ke risa ke basawa jam hadu balahab dan pensangnya syuatat hadu lasyai kesni ya baro art li ki dorbar kata kalau sabha ber keraja sabha kini ki art li ki dorbar kila sakhi ke jing sawa sipor ke jing penwa sipor ya ke dorbar hadin bakalami ke jing persya ke bajur ha ke bede ber ke jing keren unong ilam ke seng kongres Rahul Gandhi hanong ba London halor ke pang ke sensar pajba hari India hapo yung dorbar lok sabha ke por baladan ke jing kenduk lang hende step kit khot ke kenhun treasury kilas dang ban ye perta shla persya Rahul Gandhi menteri ketenat ya dari Rajnath Singh la kle ke ni kemat da ke bakenok ba Rahul Gandhi badai udkhot ke yung dorbar thaan ula nyau ya keri India da ke jing keren jong u ula dawa ba ki ke jing keren jong u dei ban penremjur ba baro kit khot jong yung dorbar thaan bat udei ru ban pan map ulam pang jong ke yung dorbar thaan jong jalam khlaya Thomas sangma mentagasni ula le jongo ya ke jaka balate ya ke yung dorbar thaan ke batma New Shillong Township ula angru ba un sa tho city saka IIT ke hoti bakin kampen kloy ya ki kam ki jam ban ajing bet ha ke bede bat kedur kedar jong ketenum pelun lani ke dom ke batma ya ke ban sate ha ke ne ke yung dorbar thaan shu ru ya ke company ke bala thau penwandur ya ke ne ke project barok ke wei an sakot ban yamir jimut ha ke bede bat kalenti syakmat ban pendep no kam kloy ya ke ne ke project ketenum pelun jong ke ne ke yung dorbar thaan ke batma kala kalem kensan house nam baladep ha ke ba amsham lala shu ban pendep ya ke ne ke jingte ha po ke por balabu kejelam khlaya la kumba ka tu kan snem menta kampat dan ke yung dorbar thaan ke papaka assembly building which is being constructed, and first and foremost thing is that the design for the dome structure for the main hall, assembly hall, has not been approved yet. That's what we have come to know, and the decision that we have taken is that we will write to the IIT Guwahati to speed up or expedite the approval of the dome new design for the dome structure. Usembut menteri rang ba kejela bari pe ya ketenat ki kampo yeng ba Preston Tensong mentagasni ula banjur ba kemukro ka ha pa upu usam kejela meklaya kene ke jingkren kalami na uba Tensong kum ke jubab ya ke jingkren jong menteri rang ba kejela Assam uhi menta Biswap Sarma pa ke dorbar thoan kejela Assam ha ke sinengkong ba ke snong mukro ka ha pa upu usam kejela Assam uba Tensong ula ong biang ru ba ke jingkren kaput kan sedang biang shen ha ke ba ula benrap ru ba menteri rang ba kejela dei ban kam ba ke mukro ka ha pa kejela Assam ha ke juga poru ba Tensong ula pentip ba mau rengkat ba menteri rang ba kejela konrat ki sang madang shen kelawan kendo ya ke menteri kitnat plat tengka jong keri kan Nirmala Sitharaman bat kini ke menteri sorkar pedeng kalakular ban aji kerjaan pisai kini ke jela kat kum ke jing dan kam bat ha kan ko por ba ke dan kam. It is very unfortunate if he
would have made the statement inside the house. But let me tell you one more thing, and very clearly, that Mukro area falls under Meghalaya. We were in Delhi these few days back, and as courtesy, we met the Honorable President, and also we met a few more leaders, including the Honorable Finance Minister. We discussed about the financial position that we have in the state. UMLA belakam rang ba kertan ke sing kongres usaleng sangma ulo ang bakasor karjala ke batmai ke basancara po ke jala Meghalaya ke day bantre na ke bentang ke bahag kamiat jong kipat ba bat kumju ru na ke bentang ke jala barok ke wei ulo ang bakane ke sor kar thamai kam day ban pendunai kam ki jam jong ka rei ke day bantre na ke bentang ke bahag kamiat kipat ba kham haswa usaleng sangma ulo ang ba ulo ngol leng ngo sibon bagi sing san perthei kibla ken tho jur persai ke sing BJP bat kibla ken no ru bakade ke sing persai Kristan haswa banlong ka election mentapat kimla ban le klam maka ulo ang bakini ke sing klayang yale persai iwe pat haswa ke sing election hendai ke lesnok ti lang pat hadin bantau ya ke sarkar sendrop. Whoever governs the state, they should not narrow down the interests of the political party. They should look at the people at large. So what will be the best for the people and the society and the state and the district? But I'm surprised to see, especially in the state of Meghalaya, you see they were talking about, attacking the charges, killing the Christians, so and so forth, right? By the BJP and then, the BJP party. But it's surprised to see that, everybody needs BJP. Ka MLA ke sing NPP ke kong Santa Marishala ke badai ke MLA kentei beneng kong na Giant Hills na do balathau ke jala Meghalaya kala kentui ke sarkar MDA ban ailat ya ka ban yadon bentalang ha ke Women Empowerment Committee naba ke jing trei jong ka na ke benta ke ban penkup bori kentei kan long ke jing pelat jing mot ke bakong santam ha ke jing im jong ka ke kong Santa Mary ke bala aireng na su tengah saipung constituency ha is Giant Hills kala penrem no yo presiden ke sing kongres ha ke jala ubalong ru MP na Meghalaya uba Vincent H Pala. There are still a lot of women that are illiterate, and now slowly women are standing up and they are, applying for jobs everywhere. So I would definitely take up all those issues, especially since the government is now with us. So I'm in the government at present. So I would definitely love to make more of the women empowerment in my constituency, and then the women should come up with whatever talents they have in their lives. Kajing sami ke kusnam 95th Academy Awards kajing rai jong ke film Nari India ke natu ke badai ke film jong SS Rajamouli ke film RRR mentah ke sing ke lathau khana sa nam pateng pakit da ke bala kala long ke film ke benengkong na India banjab ke kusnam Oscar na ke bentah kajing rai tan rai ke basutana tam Menteri rang bakdo keri Narendra Modi ulapan pau ke jing kemen hadien bakari ke job ke Oscar Los Angeles ne ke sngi hakajuk ke por ulai kublai ru ya barok ke kenhun snai ke film RRR ke job ya ke jing ya ke jing rai tan rai da ke baong ru bahkan ke jing rai natu ke layo ya ke nam hakaleng ke perthei leng ba ke Twitter ulo ang bayakan ke jing rai an ya ken mau hakis nem banwan sakoi pat ke film na India The Elephant Whisperers ke job ya ke kusnam Oscar ha ke film documentary ke balengkot. Mentapat ngipet jing long jing man ke sundeng haslong ke jing shet kalong 2 degree Celsius baik ke jing kreat kalong kat lai 1 degree Celsius ke jing sengam kau hau kalong nyupon ke sispa mestep bat nyupon rio nak sispa jan mit kelak bendon ke jing hap slap amalu malah haikat tu kat ni ke bentah haslong Saisin pat ngipen kemau pi begini kubor jongi pila ruben page live hagaju i kapor ha ke YouTube channel bat ru pila un page kubor baman lagasi Facebook Twitter bat Instagram jong ke news chalong Shwaban poi shuk bukut jong thup kubor ngi pe biang saisin i kimat bakong san Siapan sange shwa shipor beratli ki dorbar jong geri tak hadu rasai ke sngi hadian balami ke jong persyak jur halor ke jing kren nong elam ke seng kongres Rahul Gandhi nong ba London halor ke sen syar pat ba hapo ri India
Lejurip lampang yung dorbar tawang Jalan Mekalaya yung dorbar Batmai New Shillong Township. Kesenang Mukro akan dan bet hapo upu usam ke Jalan Mekalaya ang usembut menteri ng bak Jalan bak Preston Tensong. Batau kanasa akan mau pateng paket keri India dah kebajob Art League Kusnam Oscar. Di perlok tung lepoy sekupukut jung tuk kubor jung yang mentaga janmit haduk bang nisyambyang bat pila syah kesini keblai pi barok. मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सारे फीचर्स